Srdačan pozdrav iz Maksimira, poštovani gledatelji Max Sporta, i dobrodošli u dom građanskog nogometnog kluba Dinamo. Slijedi nam, vjerujem, lekcija iz skupog prodavanja kože, jer to je jedini modus operandi u koji se mogu trenutno uzdati gosti iz Šibenika večeras na kišom natopljenom i brzom maksimirskom hibridu. Pred nama je posljednjih 90 minuta uzbudljivog 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, obračun 1. i 10. na ljestvici rasterećenog Dinama protiv davljenika Šibenika. Ivan Nevistić debitira u Hrvatskoj nogometnoj ligi u dresu Dinama. Naravno, to će mu biti ukupno 96. nastup. Prethodno je pekao zanat u Lokomotivi, Varaždinu i Rijeci. Ljubičić, Šutalo, Ristovski, Moharami, ispred njega Baturina, Mišić, Bulac, Sredina, Ivanušec, Topić na krilima i u vrhu napada plavi 9 Bruno Petković. Glavni sudac utakmice Jakov Titlić, pomažu mu Hrvoje Radić i Vice Vidović. Četvrti sudac je Tihomir Pejna, u VAR sobi sjede Ivan Matić. Kao VAR sudac i njegova desna ruka, a VAR sudac Mario Zebec. Nema promjena u odnosu na prošlo kolo. Rogić je na golu, ispred njega četvorka Kvržić, Matić, Mesa i Mina. Hiroš, Soldo, Čanadžija i Araji su u sredini, u vrhu napada brzonogi tandem Dolček i Karlo Špeljak. Opasan izlazak Šibenika, prošla je lopta, Hiroš i dalje, Hiroš će moći opaliti ljevicom, radi plavi blok, obranio se Dinamo, 17. minuta, opasan protudar Šibenčana. Araji u sredinu, u gužvu i pokušava doći do lopte Nevistić, prilika je za Dolčeka i fliper je okončan izbacivanjem lopte na 30 metara. Nesigurnost u domaćem 16-tercu. Mišić. Ljubičić za Ivanušeca. Ivanušec se ne upušta u igru 1 na 1 protiv Mese. Uvijek je tu naravno i Araji kao ispomoć. Duplira se taj bok, ta strana. Mišić ubacio prema Petkoviću, Petković se snašao, lopta je u mreži, Dinamo vodi 1-0. Prošla je kombinacija u 32. minuti, a treba se nadati da će biti sve u redu sa Brunom Petkovićem. Evo, sugeriraju njegovi suigrači da nema potrebe za liječničkom intervencijom. Mišić, asistent, Petković 10. put ove sezone strijelac u HNL-u. Ljubičić do Ivanušeca. Zona za udarac, Ivanušec 2-0. 54. minuta. Kao da prvi put igraju protiv Dinama i brane se protiv Luke Ivanušeca, gosti iz Šibenika. Eto i njega na 10. pogodku ove sezone za Dinamo. Ljubičić ide kroz sredinu, Ljubičić do Baturine, Baturina udarac 3-0. Počinje mirisati na potop Šibenika u Maksimiru. Šesti pogodak u ovoj sezoni za Baturinu. Barem i ovi koji su stigli na stadion ne kisnu i mogu uživati u predstavi svog voljenog kluba, što baš ne vrijedi za nekolicinu Funcuta smještenih na južnoj tribini. Baturina, lijepo ubačeno za Bočkaja, Bočka je postigao pogodak, zastavica je dolje, 4-0 za Dinamo. Nevjerojatno je koliko je produktivan Petar Bočkaj s ono malo vremena koliko ima u Dinamovom sastavu, uopće na terenu. Prekrasna lopta Baturine iz sredine i Bočkaj probija kroz kuk, čini mi se,
Lovru Rogića. Rukavina upalio turbo, ide i dalje Rukavina, povratna lopta na koju će natrčati Moharami, udarac Moharamija završava na gredi. Krasna kombinacija domaćih u 86. minuti. Skraćeni korner za Šibenik. Skorup u sredinu, lopta leti preko grede. Pucao je Mesa. Antunjez Juan Camilo Mesa. To će biti kraj ne samo ove utakmice, već i 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dinamo Šibenik 4-0, uvjerljivo slavlje favorita aktualnog novog starog prvaka protiv davljenika Šibenika. Da, 0-4 sigurno nije rezultat što smo tu htjeli, ali na kraju mislim da smo, ako analiziramo utakmicu, prvo polovinu smo bili jako dobro u igri. Mislim da smo mogli povesti Matić i Hiroš su imali dve velike zicare. Htjeli smo na kontru igrati, mislim da smo i Dinamo jako teško napravili da prođu nas, naše linije. Za mene na prvi gol prelagano, mislim da Roga tu kasnije u toj situaciji da dođe, ili Rogić da dođe tu u duel, da nije pratio igru isto, da to čita bolje. To mi je bilo prelagano, taj gol. I tako i drugi. Sa drugim golom ona bila utakmica za nas isto gotova. Onda je Dinamo svoju klasu pokazao. Taj Nebišćan je jako dobro naštelovao i znamo, mi znamo da je u Dinamu jako teško onda uzeti bodove, pogotovo kad ne možeš dugo držati barem 0-0 i onda zadnjih 20-30 minuta da dođeš do tamo, onda bi mogao nešto uzeti. Ali tako, na kraju Dinamo bi bolji zaslužiti i na rezultatu. Mi smo onda zatvorili još da ne dobijemo još više, da ne izgubimo naše poznanje na kraju, jako je 4-0 veliko, ali moram reći ipak da ćemo se koncentrirati na iduću nedjelju, opet šansa kod kuće i to će biti borba do zadnje utakmice. Pa na kraju ispalo dosta uvjerljivo rezultatski, ali nije baš to tako izgledalo, posebno prvo poluvrijeme. Šibenik je bio baš onako ozbiljan i gust i čvrst u bloku i nismo mi imali previše čistih šansi do gola. Trebalo nam je nešto tako da se desi da iskoristimo neku njihovu napažnju. Na kraju krajeva Bruno postavio i leđa i tijelo i istrpio dobar udarac da je postigao gol i nakon toga je bilo puno lakše i onda drugo poluvrijeme smo bili kvalitetni i iskoristili činjenicu da Šibeniku više nije odgovarao rezultat, da su morali se otvoriti, da su morali pokušati igrati i onda smo bili dosta dobri i agresivni i u bloku i u izlasku prema naprijed i zabili još 3 gola i na kraju uvjerljivo pobijedili. Posebno drugo poluvrijeme stvarno bili dobri, bili pokretljivi, bili žustri, bili agresivni i čestitke svojim igračima. Još jedna pobjeda, uz to bonus naravno nismo primili gol, tako da puno dobrih stvari danas večeras.